Lishonile mbukeli kepha ke belingeke lashona ngaphandle kwetindzabadalo nati talomuhla tingelwimi lesiswati la ku SABC1 asinibingelele emakhaya. MK party is a threat to all political parties. Liqembu lemkhonto wesizwe liphumelele ukuthola liwadi lalo lekucala kumasipala lomkhulu weThekwini. We have 30 illegal immigrants arrested. We have got 8 dealing in drugs. Kulinzeleke ukuthi wenyuke umthamo wetimoto emigwaqweni lemikhulu kuleli njengoba itakhamuti titawe tilibangise etindzaweni letehlukene kuyubungata liphasika. Kusuka etindlini tekusakata SABC eJozi silihamba lonke lelive eqinisekisa ukuthi uhlala unelwati ngalokwendekako. Tindzaba leti ku FT8 khonelako ukuniketa tindzaba ngebunjalo bato ngelulwimi lwakho. Lenhlangano lesakatela sive icabanga ekufeza sethembiso sayo ngekukuniketa tindzaba longathemba etitumelene letingachemi. Kubika ngemiklamo lemcoka yelive. Njengoba mengameli Cyril Ramaphosa bonga kakhulu uma chanda upolitiki ubane Auckland Park tinzatheli tetfu tisebenta ngekukhandla kukulethela tindzaba letikwenta kutsi ukhone kutsatsa tinqumo letingito. The president needs to be able to give us direction. Ukukhulumisana nekuqinisekisa ukuthi labo labasemagunyeni bayatiphendvela ngalokwenteka phansi kweliso labo ngelulwimi lwakho loluvako. Ek is baie bly dat vanaand ons het gehoor die orage Afrika Borwa re batla gore a re bontsha gore o tlo go dirang. Ba shamba ngo fela ba shiro re dolukisa mafungo amdagasi. Ukukuniketa wena njengembukeli litfuba lekuveta umbono wakho etindzabeni letikutsata inkhulumomphendvulwano yavelonke. SABC News itimele ayichemi. Liqembu lemkhonto wesizwe liphumelele ukuthola liwadi lalo lekucala kumasipala lomkhulu weThekwini ngemva kwekuhlula liqembu leDemocratic Alliance elikhethweni lekuvala tikhala lobo libanjwe itole eMount Moriah eSunningdale ngaphasi kweluwadi i110. Leluwadi lavuleka ngesikhathi kukhishwa likhansela leDA. Lamanye emaqembu labekade alibuke ngalabo VNC, EFF neNFP. Umkhonto wesizwe uyaqhubeka nendlondlobala kuTembusa Vikleli. Lenhlangano isanza kuphumelela likhetho lokuvala tikhala kubomasipala. Iphumelele ward 110 ngaphansi kwamasipala waseThekwini. Phambilini leliwadi beliholwa iDA. Libeka lilunga leDA loseka inhloko yelikhetho MK Bongani Baloyi. Uthi lenhlangano icophe umlandvo. This win is more than just a local government success. It is a clear and resounding sign of Umkhonto wesizwe's growing dominance in South African politics and beyond. Umhlati weTembusa Vetotela Levindo uthi lenhlangano ifike yashukumisa Tembusa Vikleli. What we are observing in the different by-elections, it's a clear indication that the MK party, it's a party that is growing, it's a party that is having a lot of support. Dokotela Ndo uthi lenhlangano kufuthi ingathathelwa phansi. The MK party is not only a threat to the DA, it's not only a threat to the ANC and the IFP. The MK party is a threat to all political parties. Njoba sonzela isikhathi selikhetho labohulumende basemakhaya ingabe lenhlangano itawuchubeka nekunqoba njengoba yende likhethweni lwavelonke noma itawuphelelwa ngemandla isikhathi sodwa lesitawusho kepha nyalo ikhomba kwangathi satawuchubeka nekubusa kuletinye tindzawo. Kulinzeleke ukuthi wenyuke umthamo wetimoto emigwaqweni lemikhulu kuleli njengoba itakhamuti titawe tilibangise etindzaweni letehlukene kuyubungata liphasika. Asesibuke ukuthi lomuhla besinjani isimo emgwaqweni. Mvuna kulesifundza eKwaZulu Natal Tamentule nemphathisa welitiko letekuhlaliswa kwebantfu Siboniso Duma bathi balinzele itimoto letingetulu ko-1500 ngilihora emigwaqweni lemikhulu lefake N2 ne-N3. Ntulu ugcizelele ukuthi inhloso yabo uqinisekisa ukuthi wonke umuntu ufika aphephile lapho ayakhona kulamaholide liphasika. Wengete ngekuthi emaphoyisa esifundza tawuthi ecitsisa kasifundza sonke. Roadblocks or operations that you see is multi-sectoral. Hence you see also the police who are checking illegal firearms, so that because the culture
that we have seen is that people, when they have functions during these seasons, they tend to pay revenge. Emabhasi eParkola ke makhulu lasihlanu kulinzeleke ukuthi ahambise emakholo ayelisonvo leZCC eMoria eLimpopo. Umphathisi weTekfutha kulesifundza uthi emaphoyisa kulungele kubukana nemthamo lomkhulu wetimoto. As the department were ready, already we have dispatched more traffic officers, especially on R71, sorry, which starts from Polokwane to Kruger National Park. Lababuke tekphephe emaekeni akuleli bacaphe emeyekeni ibed bridge lelihlanganisa leli neleZimbabwe. Lisekela la commissioner wetemayeke Peter Mpilo uthi batawuqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle kuleli eke. We will focus on the management of the corridor to ensure that the travelers that are heading towards the port of entry are well managed from the traffic management point of view. Kusenjalo eGauteng boshe bantfu labangedulu kwamashumi lamatsatfu eTshwane ngaphansi kwemkhankaso wokuqinisekisa kuphepha kulama-holiday liphasika. Kuboshe bantfu labatfolakele netidzakamiva labete timbephathe kuba kuleli nalabatfolakele netibhamu letingekho emtsetfweni. Komishana wamaphoyisa kulesifundza Tommy Mthombeni ukucelela abasebenzisa umgwaqo ukuthi baqaphele baphindze bahloniphe nemitsetfo. We have 30 illegal immigrants arrested. We have got 8 dealing in drugs. We are really hard at work in ensuring that we remove the firearms from the wrong hands. Bashayela eMpumalanga Kapa baxwayisa ukuthi bashayela ngalokukhulu ukucophelela njengoba imigwaqo leminye ndiyimandi ngenxa yemvula. Sisese kwitoko letsinza lama-holiday liphasika asigijime siye phansi embombela eMpumalanga. Semukele umphathisa weTekfutha kulesifundza Thula Sizwe Thomo. Asikubingelele sikwemukele tindzabeni tesiswati la ku-SABC mphathiswa. Sibingelele Silindelo, sibingelele nababukeli emakhaya. Mhlambe nje ungacala ngesichazela ukuthi time njani tinhlelo tenu kulama-holiday? Noma ngithathe lethuba Silindelo ngiphinde ngibonge inhlelo zethu izolo sike sahlangana nematiko ahlukene noma neinhlaka ezihlukene esifaka Borough Traffic Management Corporation, South African Police Service, EMS, Home Affairs, labe sithula khona ngokusemthethweni noma silonja ngokusemthethweni i-Easter Road Safety Campaign la eMpumalanga Province. So inhlelo esinazo inhlelo ezikhechitisaka kuyo yonke le province ikakhulukazi kule mgwaqo esibiza ngokuthi imigwaqo ema-notorious roads, Mloto, N4, N17, N11, N2, esicabanga ukuthi yiyo imigwaqo edinga ukuthi siyiциkelele. So siney'nhlelo zama-road blocks nala si-check-a khona imoto ukuthi zisemthethweni ngoba sinabomahamba nendlwane bama-testing stations la si-check-a khona imoto ukuthi zisemthethweni na. Kodwa-ke okubaluleke kakhulu futhi senza nalento ekuthiwa i-passenger and driver education ngoba kune-problem ebakhona ukuthi bantu bakithi abagibelabo nabo bangahloniphi odriver. Nokunye futhi esikutholile ukuthi sinenkinga yama-pedestrians ahambayo noma abantu abayihambelayo abayigcina sebayithola abashayiswa iy'moto. So senza nalawo ma-education programs la sifundisa khona abantu bakithi ukuthi mabaziphathe njani emgaqweni. Yeah. Manje yini mhlambe le ndayenda leyehlukile kunanyakenye kunciphisa tingoti emgwaqweni yaseMpumalanga? Esikwenzile noma esikwenzayo ukuthi kule mgwaqo engiyibalile ukuthi imigwaqo esibona ukuthi ngathi niyo esinkinga kakhulu. Sifake kakhulu ama-resource la sifaka khona ama-traffic amaningi, safaka khona nalabo mahamba nendlwane, imishini eminingi echeck-ayo ukuthi abantu bakithi abaphuza uphuzo oludakayo. Senza sure futhi ukuthi siyana kuma-local radio station ukuthi sixwayise abantu bangakithi ukuthi basiphathe kahle kulama-Easters. Mphathiswa, bashayeli abagcini mhlambe emgwaqweni lemikhulu kuphela bakhona nasemalokishini nasemakhaya, labo ke nendanjani ngabo? Njengoba ngisho ukuthi sisebenzisane ney'nhlaka ezine sifaka phakathi omasipala basekhaya. Omasipala-ke basekhaya bakhona nabo banama-traffic abo la bangena khona basebenze ba-check-e ukuthi abantu bakithi bayayilandelela nale mithetho ebekiwe. So abomasipala nabo bathatha amaphoyisa abo noma ama-traffic law enforcers abo bawathethisaka la kule ndlela noma kule ndawo esicabanga ukuthi nazo zidinga i-attention. Of course kunawethu futhi ama-traffic akhona ama-traffic transport inspectorate nama-traffic control lawa aka-community safety security liaison nama-local police stations nawo ayasisiza ukuthi sizame ukuthi sigweme izingozi.
Mphathiswa mhlambe sesivala nje uthini umlayeto wakho ebantwini baseMpumalanga nalabo labavakashela lesifundza kulesikhathi? Umlayezo wethu ke eMpumalanga munye nje ukuthi sicela ukuthi abantu bakithi badrive ngokuphepha futhi uma bahamba indlela ende bazame ukuthi baphumule uma bezokukhathele baphumule okunye futhi sicela ukuthi bangaphuzi bangene emgwaqeni ngoba lokho kungasidalela ingozi okubaluleke kakhulu ukuthi njengoba ngisho ukuthi amaphoyisa ethu adecisana labo lesiyabathola ukuthi abalandeli imithetho noma imigomo ebekiwe vele siyobabopha njengoba sesicalile sibabopha namhlanje nje besemlodo road kube ne-operation beyinkulu baningi ababoshiwe so esicelayo noma esigqizelelayo ukuthi abantu bakithi noma be-responsible bahloniphane emgaqweni baphinde futhi bahloniphe nama-traffic noma namaphoyisa asemgaqweni. Mphathiswa asibonge kakhulu isikhathi sakho. Loyo ke ngumphathiswa wetekthutha eMpumalanga Thulasizwe Thomo asitshela kabanti ngetinhlelo talelitiko njengoba kudala lamaholide eliphasika. Ngekusho kwa Cardinal Stephen Breslin Long Archbishop eJozi Pope Francis uyachubeka nekuba sikhulu lesenta lubito lwekuthula umhlaba wonke jikelele njengoba ubukana netimpi. Pope Francis usuyacala kuvele bantwini njengoba elulama eguleni lokumadima lokake kwambamba kule minyaka leli-12 abangumholi losetulwe emakatolika umhlaba wonke jikelele. Uhlangenwe esonweni Cathedral of Christ the King lekanekise ingabeni yeJozi lonyaka timfuthi ehlukile njengoba inhloko elisondwe eCatholic Pope Francis iselulama kubeka lamanye amalunga lelibandla kuthi aqhubele inkonzo yeliphasika esikhundleni saPope. I think he's a very central figure not only for the church but actually for the world. I think he's one of the greatest leaders in the world and of course a person who really is preaching peace and trying to bring people together to bring an end to war and to conflict. Umbishop Breslin wabeka nguFrancis Pope kuthi aholele libandla kusukela nga-2023 kazi naye Breslin wende libito lokuthi phela nyatimbi temave emhlaba kube nekuthula. He wants to bring people together, believing that the only way to get peace is through dialogue from people sitting together. The conflicts that we see in Sudan, as you say, in the DRC, in Ukraine, in Gaza and the West Bank and Israel, war can never bring about a true peace. Pope uhlangane licembu labahlengikati lelibe limnakekela njengoba hlele amaviki lasihlanu esibhedlela kulandzela kuhlasela inyumonium. Pope usebenzise lesikhathi kubonga. Kubutile ke mbukeli ukuthi njengoba sesicalile siphithiphithi semaholide eliphasika ingabe unjani umthamo wetimoto emgwaqweni wangakini kanti futhi ayabonakala yini umsebenzi wemaphoyisa emgwaqweni umbono wakho uyalandzela. Polisi endlela kuphumile umasipala kuyaphithizela njena kodwa ke asikenyuki kangako imoto zisembalwa noko mhlawumbe emalanga singaba khona hayi impela kuminye nephansi abantu bayemakhaya sengathi abantu bakithi bengaphepha emgwaqweni behambe kahle futhi bebe nama holiday amahle bewujabulele kahle nemndeni yabo. Isiphithiphithi setimoti endaweni yangakithi embombela nemaphethelo nangabe uphuma eNelspruit ubamba iN4 wehla uya eNdasi eMbomatipoti inyimbi ngendlela lemangalisako futhi nemaphoyisa agcwele emigwaqeni. Ngapha ngakithi eKobhetali ku-N17 lapha ayabonakala nje impela amaphoyisa abhizi nje ngaphansi ngaphezulu ngalendlela kungakhona ukukhombisa kona ukuthi ayasebenza sethembe ukuthi izingozi ngeke zibe khona kukhulunyana ngalendlela. Ngidlule ngale ku-N17 ke ngiphuma emsebenzini ugcwele uyenyamfuka ku-N17 kodwa ke amaphoyisa ngiwabonile akhona impela na control imoto ke futhi akhona ngiyacabanga ukuthi nohambo lwami futhi kuzoba luhle kakhulu. Lona ke ngumbono wembukeli SABC etethweswa kutiphendvulela ngawo. Wemgelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba tesiswati uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Itawuchubeka nekuhlala estoksini indvodza lesolwa ngegagadlela indvodzakati yayo leneminyaka leli-10 kanti kusolwa ukuthi yaqala kumgagadlela seneminyaka leli-15. Le ndvodza lekholelwa ukuthi ingumfundisi kulendzawo ivele kafishane enkantolo eMatsulu eMpumalanga kanti bukene nelicala lekugagadlela.
Uvele njengalona emahloni nalohlukubetekile emoyeni, intombazane leneminyaka lelishumi nemfica, ithi babe wayo wayidlwengula iminyaka leminengi, ithi lesento saqala aneminyaka lelishumi nesihlanu. Uvete wekuthi babe wakhe bekamphoqa ukuthi babukele kanye kanye emavideo alomunye babe lolala nemvanakhe wase uyamesabisa. Ngisaba kutshela mama because papa wangitshela wabani wangenda wabani show ukuthi if ngidocala ngitshele abantu ngizobona mbe ngingathi ukuthi kutowendakalani baba mundvelo sabusaka ngishayana kabuhlungu makashayana so ngafike ngathula kumama ngamtshela so kwaba yinto lebekayenda every time nakumele ngiye kuvakasha nama ngibuya ukuze abe neshow ukuthi ngisengalani nebafana yina angilani nalabanye ngilala naye kuphela. Kulenyanga leyengcile lo ntombazane watshela singani sakhe ngalesehlakalo wase uvula icala likagadlelwa. Lo msolwa loneminyaka lenge-43 wavelana senkantolo lapho wafake khona isicelo sebail lokwathukuthelisa Takhamuti Dagana Lenwabo. The community asiko happy. The stepmother ngendlela kuya ngayo from my side ngathi bekade what was happening. Le CRL lihlele ukuthi likomiti libukisise kuhlukubedwa kwabaholi betenkolo. Leli khomishana libikelwe emacala ekuhlukubeta ngekwemacasi kanye nekusebenzisa kabe emandla etikhundleni kunalokunye. Also saying they'll undertake provincial and national consultations with the religious leaders in the Christian sector. Netindlela temthetho lotobukana nalesihlava tiphumo tekufakwa kwalesicelo sebail tihlehliselwe mhla tingemashumi nemfica. Sekuboshelwa ophethe tindzawo tekuhlala tijule nenyuvesi yeWalter Sisulu eMpumalanga Kapa. Kulandzela ukudutshulwa kwemfundzi lobese ushonele esibhedlela ngesikhathi sembhikisho. Ubukene nemacala ekubulala kanti kulindzeleke ukuthi avele enkantolo ngalwesibili. Kanti ngalolunye luhlangothi umndeni wale student lesishonile Sisonke Mbolekwa uthi ushaqeke kakhulu ngalesehlakalo. Lo mndeni uthi umufi bekanguye yedwa umfana wemfana futhi bebanelithemba lokuthi utawushintsha isimo sasekhaya. Nazivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emavi. Lirandi libita 18 rand 82 cents nalicathaniswa nelidola laseMelika. Pondo waseBritain ubita 24 rand 88 cents. Li-euro libita 21 rand 35 cents. Lipula libe ngu1 rand 35 cents. Inkomba yetabelo tonke JSE yehlile. Igolide ibita $3,288, li-ounce iplatinum ibita $959, li-ounce woyela longakahlutwa ubita $66.77 umphongolo. Tikuca lapho ke talomuhla liphasika alibe ngilelihle mbukeli asiphinze sihlangane ngalokutako tikhona telwimi lesindebele kusasa kanzi uma kubumbana insimbi yesikhombisa lomuhle ebusuku tikhona telwimi lesixhosa kanzi sime ngemumo simo selidu. Ngetelational ngina zabatalo kanjalo ngetelational nginaso simo selitulo sibuka kakhulu ke kulindelwa kanzi ke masibuka sithombe sethu kusehla namuhla akhombisa kumahle kakhulu ke mathuba emvula mawubuka kakhulu kade tifunza lethembu mangana yelive ngala lomuhle mawubuka sifunza iLimpopo impumalanga eGauteng nengcenye sifunza ke la iNorthwest njengoba lapha kuye ke la 30% ohlelekile sifunza iNokwaZulu Natal njengoba limbonye ngemafu engcenye nesifunza ke la iEastern Cape njengoba likhombisa kubalela mawubuka ke la enkabeni elive ngala lomuhle kanzi ke naselangeni la kusasa asesikhona lawo mathuba emvula lamahle kakhulu mawungena etifunzeni letsenkabeni elive mawubuka ke la sifunza iFree State kanjalo nempumalanga nayo iLimpopo ngalo lomuhle kanjalo nesifunza ke la iNorthwest lapha kuye la 30% ubona ke kuyoba nenkungu lokhombisa ke kukhasa phasi kakhulu kati elangeni la kusasa ekseni bantu ke kutafuna bacaphele kakhulu kati labo labashayelayo kanzi ke isixwayiso lesivela kwa South African Weather Service likhombisa ke kuthuma kakhulu mabuka ingcenye sifunza ke la iLimpopo nangaleke la esifunzeni iNorthwest ngalo lomuhle kanzi ke naselangeni la kusasa sesekhona lesixwayiso lesivela kwa South African Weather Service sekuthi ngahle ke kusho umlilo mabuka ingcenye nesifunza ke la inshoralanga Kapa bantu ke bacaphele ngendlela basebenzisa ngakhona ke la imililo kuleto ndzawo letoke masibukela ke la imazinga eshisa usingabe emenjani mawubuke la sifunza eGauteng sikhombisa ke kuphola kunasi sifunza bo Johannesburg Carltonville nangale bo Vereeniging njengoba ehlele ku 1719 ngaleke la eBronco Spring ngalo lomuhle kanzi ke la
elangeni la kusasa masibuka ke Limpopo ngalo lomuhle likhombisa ke kuphola mabuke emusina ethoya ndo etsanini nangale phalabula lihleli ku24 mabuka bothaba zimbi lihleli lapha kuye ke la 25 kanzi ke lasifunza impumalanga ngalo lomuhle likhombisa ke kufuthumala emabuka nzawo lefana ke la nabo sikhukhuza lihleli ku22 17 embombela 19 ngale kubo Emelo 20 ke la Mkhondo ngale kubo Standerton sifunza kwaZulu Natal inzawo lefana nabo Mlambithi lihleli ku20 Vryhead ngale kubo Pietermaritzburg mabuke Kokstad lihleli ku17 lipholile kuleto nzawo letoko 24 ngale ke la kubo Richards Bay kanzi ke sifunza iEastern Cape mabuka nzawo lefana nabo Grafi lihleli lapha ku26 lokusho ukuthi lifuthumele leto nzawo letoko 25 ngale nebeke 25 enquba 27 kwana Joli mabuka ngale bomakhanda lihleli ku23 ngwana lomuhle masiya ke eNtshonalanga Kapa nzawo lefana ke lana bo Fred Ndali kuyashisa kuleto nzawo letoko nje behleli ku34 bo Glen Williams nangale ku Cape Town lihleli lapha ku30 lapha eBeaufort West lihleli ku27 mabuka nzawo lefana ke la nabo Northern Cape likhombisa ke kufuthumala bo Appington kuyashisa ke Springbok mabuka ethi alihleli lapha kuye ke la 23 kanzi ke Free State ngwana lomuhle nzawo lefana nabo Bothaville likhombisa ke la kuphola mabuka bo Welcome bo Bloemfontein lihleli lapha kuye ke la 20 mawubuka nzawo lefana ke la nabo North West inzawo lefana nabo Lichtenburg Ottosdal nangale bomahike ngwala lomuhle likhombisa ke la kuphola ngwala lomuhle ngisho ukuthi kungako bekuphathele kona sikufisele ke la neliphasika lelihle busuku abube nglobuhle